Kurumzari. HAKSHEL Plus ngasidi miyamgidamak Management of Diabetes MELLITUS haibasigi matangda thamjari. Miyamna yamna common noina tanariba diabetes hairiba wahai hairiba laina asi matau karamna nabano aduga karam haina manage togani aduga punsi hena sangna leibe yananaba manage torakanda masigi matangda mayek sengna thambinaba DM Endocrinology Rimski Professor of Medicine oibiriba Dr. Salam Ranabir leizare Dr. Ranabir bu HAKSHEL Plus ki maike de ki taramna okjari khurumjari yengbriba membu ahambada khurumjari Doctor ngasi se koina yam interesting over topic ti oiraba koigi diabetes haibasi yam common noina di tanare tubu masai the misconception mayam am su lerumgani haina thajanani dubu ahambada doctor degi khangjaningi basi diabetes se karino masida hana sugaina thambiyo duga madugi matung tarakpada mai management se kamain togade ge haibasi ki matang da kumda jage ahambada diabetes se karino hana panjarage diabetes akoigi miyoy bagi haksang da blood glucose ko mayam na di sugar haini blood glucose se yam maru oiba pot ama oiba hade glucose se wangkhatana ba koigi insulin haina body dagi pancreas haiba body gi organ amana insulin haiba hormone ama sungi aduna glucose se wangkhalakpa kanda pancreas na insulin se sungaga glucose wangkhatana ba koigi control tawba duga glucose nema kandana pancreas na insulin se sungba nemjagraga glucose normal mi mada koigi 670 daina 140 manungda thamba thamdoine adu nemal le miyoibagi brain se glucose ka oxygen ga hingdoni neme brain soktoini adagi kuina wangi organ mayam soktoini aduna blood glucose tightly control tawraga thamba mada kaleba 70 daina 140 gi manungda aduna diabetes mellitus sina kainda karoke da body sina insulin se sungakpa ngamaktaba pancreas na insulin se sungba ngamdaba natragana sungaga su pancreas insulin se mathau phajana tawba ngamaktaba haitare body insulin resistance body daksang noibadagi oiro insulin se mathau phajana tawba ngamaktabdagi blood ta glucose ki chang se wangkhalak pasine diabetes mellitus na korise magi cutoff criteria am lairi koi fasting da haidi chagra matung pung nipan kalaba matung da I lauraga di khoina fasting ana kaurani aduna masida chamaga kuntaruk yauraga di fasting da diabetes haina kaurani nadragana chakcham matung da pung ani lere loba kanda 200 yauraga di standard ta di khoi glucose pitha ga tawnai adu random glucose na lauraga su 200 yauraga di nadragana HbA1c na khoi 3 months ke average glucose ma lei sigi si yengba kan either mayam sida amo HbA1c na 6.5 laladi aiba either of the criteria si test or the diabetes kaure aidi insulin na glucose sungdoini insulin na glucose control tawdoini insulin se puthorokta natragana puthora su mathau phajana tawdrapa kanda glucose wangkhalak pa na badu diabetes kawe Dr. Masi akoigi country da haitare maru oina Manipur da my cases say yam increase tawrokpa dum bagi leibra natraga kamaina common ore India gi oina latest koigi 2023 gi Indian Council of Medical Research ki publication da overall India gi oina 10 crore mi gum se diabetes nai haina hai moina prevalence 11.4% hai edi chada tramathoi mi chamada mi tramathoi da diabetes nai hane longna re koi Manipur gi oina su data che uji ke ICMR in-depth study da Manipur gi su data lai adada Manipur gi oina chada taruk kum 6% approximately diabetes nai haina data dogi matoina lai magi keno se na bagi category hai tare age factors se angang koi gi young chahi akoigi kun mathoi sumaina sadigi hengat pra natraga maigi nabagi effect obagi mafam se katai karam ba akoigi dietitian se enga sai classification ma haija hodre classification amu khairak kini diabetes ta akoigi type 1 diabetes type 2 diabetes other categories of diabetes adagi GDM ana GDM sina pura different oire mai cut off su tongale sina gestational diabetes mellitus haibani akoigi ahamba miron ba matam da first time khangba sina mu mai cut off diagnostic criteria su khenare duga type 1 type 2 ana hairi sini mainly type 2 ni mayam prithivida yamba nanai se 90-95% di type 2 ni duga type 1 da di koi thama pan da ge dum na ba yare ai di type 1 sina absolute insulin deficiency leba body na insulin si ra pancreas na almost nil ge type to puthor pangam da ba ana treatment da su hayang ma gi di type 1 ai di insulin khakte ne tai khana ningai leite insulin puthorok tram ni na insulin pirane type 2 si generally pung noira ayam bana thaina khoina MBBS ka tamingai da di type 2 se above 40 years na hairami 40-50 years na matungda type 2 se na chahi yamingai type 2 gi risk sum hengale adubu hujikti modern world sida puk noiba angang da su childhood obesity yam lam ni na even angang chahi kun gi makha da su type 2 na se dum phanam thengnare adubu generally common age haraga di 40-30-40 mathakta oi ayam bana
Okay, anambana sugar wangkhalapase 40 ki side se ti Side common oiba symptoms hai tare adum di si oiraga di si oi haibagi pot amadi laibani diabetic oiraga di smina lakane haba dubu samlapna doctor na kitang thambiraga di hena nungai ni symptoms symptom si ama haijauge diabetes si symptom kam leitaba yai okay koi ni glucose si sum yam wang draga di samna da glucose si khajig tam da wang khalakpa mi da body ne da badum tawgibagi symptom kam ta leitana glucose si somda ngasai na chani da diabetes lai du chahum yaura su symptom thokta su yai okay aduna symptom dagi su yam chape aduga khangwang wang khalaga di sing yam chalakani koi gi glucose urine da leak orakane kaino da kidney na glucose 180 bhakti kidney na thatpa ngam ai dam ama sai hai tai sam na mayam understand tauna da glucose le blood glucose level gi 180 bhakse kidney na dam am saraga patho han de 180 dagi lala adi dam dai patho pa hogdu mai na pathora ani ana glucose se urine da yawa hora di glucose powder na thokpa yadam ni na man ising chelani ising am chalani dai di ising yam chalani na ising yam thangning ba phawrani yam chaning ba phawrani yang kang dhar kane even private part ha ka jaba particularly nupi da private part ha ka jaba khot pubuk tholok pa yai ba kaino da asagi urine da glucose yam yawram ni na yawriba glucose na private part da sumpak lai de khoi achapo chini yawba nong ni thamjala di ko phai ka ba mai na fungal infection si nupa da su tawgali nupi da na khare na tawgali doga mit ta blood chalak pa ho yai ba ngasai gi mit ki lens da glucose changjalam ni na lens se cloudy ba khoi lechin thaba da seng da ba gi type ta mai na mit ta bok tholak kane ado doctor na ngasai panbi gi ba gestational diabetes ki matang sa hadi pregnant oiba women amada lakpasi masi magi pregnant ori ngai matam da detect torani adu low ikra post delivery matam da su si sum prolong tor dum leidori na gestational diabetes ti delivery matam da phagini okay adu my glucose normal matam da lakani aduga 50% of them the in later life after by 10 years type 2 diabetes lakani hadi diabetes ki tendency lai re na problem ni gestation matam da khoi gi naufam sina hormone kha thadoi insulin gi against the work to ba hitar aduna moi du yam thador pudu magi body do gi pancreas ne reserve ta function to ba tai sam na da reserve ta function to ba na halasi aduna extra demand du pi bang amak ta ba aduna nga sai gi hormone du lai ring da glucose wang ba naufam du lokthok ro kan hormone du taram ni na reserve tu na dum function to ngam ba khar lai di fail ho chalak pa aduna 10 years muk lai kan 50% mi da type 2 dum lakal le genetic factor da na he na masi relevant oi brana doctor masi lifestyle changes leira kanda magi kitang modification kar legi bedagi cause adu to na mainly genetics so important hai di strong family history type 2 da Taiwan sina particularly genetic thaira so Taiwan gi am interesting na less than 10% khoi gi newly diagnosed Taiwan diabetes the family history legan de type 2 da di family history yam legal le duga mainly type 2 da di family history thida modulate se kaina to ge da lifestyle environment se khoi gi particularly physical activity wala ga yam chasa laga puk noi bise one of the risk factors se obesity particularly puk noi khala pa kangu sine type 2 diabetes yam nagali se adu doctor masi khoi gi yamna higher risk oiba mi singse mi oiba da diabetes nagal lakani masi na ba yai kaina ga khoi gi risk factor wang khat pase masi karam bada ne hen oi particularly ngai panjagi mane family da parents kumba natraga sibling adi machimana da nara di na bagi mayam general population da gi mana wangani both parents nara ga di amuka hena yamna high risk orani dugo BMI is the obesity laba BMI se India gi ne di 27 da obesity ne launa da international criteria da na 30 kg per meter square launa da na dum ba lakpa adagi khoi gi hidak langthak ta gi su drugs khara dai su diabetes na ba yai koi drug induced diabetes koi ART HIV gi dak cha ba gumba steroid se khoi gi yam use and misuse ni steroid kumba dai su na ba yai some viral infection dai bong na ba ben corona matam da diabetes yam common noi gi steroid season na ba corona masana su diabetes na ba yai hebe da ta su le duga uji gi mainly physical activity walak pa koi gi pham lai ba profession da lai ba mi se hip ta na tv yang lai ba kam khu chini yam na muka hena nagali se physical activity walak pusi masi prevent obadi yara doctor hairi balina se karamaina prevent prevent makta na te hujikti diabetes se reverse phok tawba yare koi gi cure haiba wai di electric koi matang se panja hoge koi gi atai kangu khrane cure tawre haiba claim phok taw tawbu le scientific world gi di ngasi bokta diabetes cure tawre haiba wai di electric aduga koi gi reversal hachu hainai kangu ne reversal haibi ade remission haigedam ne na debate tawnai wahi ani sida either or whatever diabetes naramba mi si
reversal natra remission haibadi masagi mana weight am hele chini mi sina weight se kg mai lebam thopo weight gi kg kun kun ra hena hele samna da mi se phut manga makhai wang adi mai weight se 65 mu lai do ma 90 kg lai thokre ne lai riba weight da gi kg 35 khai dorapda mana diabetes na ba kui triba chahi manga troki manung do eragadi mai kg 35 khai dokda ma chahi manga tara guli chadana glucose to control le lei ba ya normal ta ba ya adu bu khara le raga amu weight hengal apta chahi yang point na rakadoni na kior hai ba wai di season adrine reversal line thousand lo gari do be gear pala mu thaudor pani be gear do thadok ta mu thousand khida mama mu chenjang khidone aduna kior na te reversal reverse prevent na tana even na re have me the bok reverse to ba ya ri ba adu chu hai ba pot se generally study me am nai che within 5 to 6 years of diagnosis chu adu dagi lan khraga di reversal thokpadi ai chance ne ma once diabetic oire hai taraga su reversal se yam line to we have an weight phasana ta haladi 10 to 15% of the body weight excess body weight to yang kanga na ba mi da du pai leitre we taningai leitamni leitre ko aduna different category magi treatment management chu khena rani do overweight kangu sina sagi weight se 10-15% tabanga made reverse phasana to ba masi karmaina oithok ba doctor masi mainly lifestyle modification hai tare cha kakthaba exercise ka ado ko exercise se weight tanaba hai minimum 45 minutes per day modi exercise to changi aduga diet ta phajana calorie 500 minimum 500 kilocalorie restriction hana charam badagi 500 kilocalorie per day gumba kappa madaka leine dona ko ki well trained dietitian gumba maga tanabam chu daka leine kaino da paksa chaba pakakta ka su malnutrition na doni mi vitamin watana mineral watana malnutrition nara mu siyari ni dun ko aduna balance diet ti oiba duga magi total calorie du di handa man charaga weight se taba ya adi exercise ka tena weight taba ngamoi adi khoi like ta hai si 500 kilocalorie ta na ba na burn ta aduda nongmagi ka kanda taba weight se exercise na tauge adugi same amount se exercise na burn tauge ta di 7 kilometer walking chat pa change adi 3 half chat pa 3 half halakpa masa noi dana kilometer makhaim cha phok chho thabe phon me du kilometer 3 walking chat lo ha di oirore do wari ne diet kak pudi yam lai samne da alu chip lupa kun pi ba alu chip sida 300-400 kilocalorie gi amount yaura ne alu chip kun khaki lupa kun ga alu chip na yau khre calorie de ana diet ta modify tawraga pukti thanna bdi chaba aduga calorie dense oi da pot samna da vegetable salad singju yam chaba da calorie inthinwai yaudam ne wangaroi calorie yam yawa fat yawa pot yam chara de haidi protein da carbohydrate na pi doi si 1 gram da 4 kilocalorie da ni fat da 1 gram char ta 10 pirak doi ne 4 times 9 to 10 pirak doi ne da na calorie do handa halaga vitamin mineral yam yawa singju salad chara de calorie do handa ni pukse thalani ade de we tawa ya aduna calorie diet modification si am important diabetes na rakan do important ore koi ki American Diabetes Association ki very clear ni moi recommendation che every patient of diabetes should be referred to a registered dietitian nutritionist who is knowledgeable and skilled in providing dietary specific medical nutrition therapy at diagnosis from time to time haidi any diabetic patient na ba mi se registered dietitian da refer to view diagnosis matam gi haidi kaudoi mini na mu hai raga ningsha loi ningsha moi kaudoi matam gi dietitian ga counseling tawraga phamina raga diet modification tawhal loi bane ai ba same principle se delhi gi aims ta khoina tamapa kanda diet khoi gi opd da dietitian ama phamal dietitian na every patient khoi dietitian da thai my height weight ki matong ina overweight oraga na calorie na sai mai na calorie handa na cha underweight na calorie khai am chawana normal body weight to tanaba calorie advice mo ni pidoin in case of patients karada koi gi dietitian di consult tawdaba but somehow my knowledge to gi matung ina hai tare diet si control to basida basic oigadaba points kara dikara maina thambiya doctor basic si khwaidagi important si khoina understand tawgadab si carbohydrate ko khoi meteron na chanang hai tare chanang si chara kanda human body da digest tawra kanda glucose on doine atopa glucose sugar makhan su lai ko aidi khoi gi sangom dagi na maltose la kani galactose fructose hai dagi na fructose kain la kani moi se sugar makhan ni ko khoi gi sugar aidi cha da pa chini se na te ko chemistry da salt hai di salt makhan mayam lai khre ko aina sugar aidi sugar makhan mayam lai ra diabetes ta nga sai gi khoi na oliba mayam na wang na check taw na sina glucose ne ana chanang yawa po ching se chara kana mainly human body da glucose on doine ana chanang yam chabri ga no chanang se kak na chaw hai bune khwaidagi chanang yawa chinjang hairadi chenga moida ga ne ani sidagi hena chanang yawa pot yondre men staple loina chana bodadi ko
aduna khoina hai advice piri si chanang se kaktharaga protein de dum chaw yai 1 to 1.5 gram per kg body weight ki protein dum chabiu pro kidney sok tra di kidney sok kan 0.8 gram gumba duga fat china total calorie gi 30% de helan gano hai bune duga fiber ya pot yam chaw anang sai gi diabetes ta mayam na hai nei ja chamba chaw thum ba cha ganu kaina misconception da mayam pangang ang nei ko khoi da sub ana bana dum hairak pa yawi aina masida thamjaning bese diet pu de dietitian diet ki dai specialist ne te dubu whatever concept ta khoin haining isi chanang kyam yawi pot chida fiber kyam yawi sina decide tawe pot ma chaba yani yaroi je aduna sai cheng ga moida ga sina khwai da gi diabetes ta phatta oi kaino da chanang ngak to ba fiber si pura nil lo khoi gi ngongna ba tak pu de cheng ji fiber ga amta yaung trep me mil taw ba da duga atana phai tan chaw mayam haina ba chu tabiram ni ko tan chaw ja ata gi ni moida gi tan cha di kem kana de ba ata sina chanang gi chang si cheng de gi handhe ba fiber su yam yaw ba hele aduna adubo khoi Manipur gi population adi tan chaw na khoi hai kanda tan se saksam mang cha doi matung cha doi ra hanga ko mi su yaw khre ba ko ai di tan se na cha poni chang ni sin jak men lojja bani na aduna khoi na hai ka doi si chak tu charo chang handana charo vegetable yam cha bio vegetable cha dro di chak cha ba yad de hai bane ba any vegetable yaw dra ga di cheng na saba moida na saba po cha ba yad de football doi di red card direct pi ni yellow card kala direct card red card direct pi ne ba aduni America ma chana British ma chana WT cha kan da sandwich oina chari se moina khoi gi khucha da maina tangkhai chela cha da sangom lu pa cha dri do duni okay direct stars se hana sa da ba ne the stars tu ga fiber ga chamina da ga da ba ne punna chamina da ne aduna ne ba mina sandwich burger na chari se tangkhai chela ga cha da sangom lu pa ga WT ban cha dri do aduna khoi gi cheng du stars ngak ta ni na fiber ma ga chamino hai bane ba aduna chala ala chingju ra rom bara kobi sak tau gera vegetable whatever vegetable ma di yaw tra di chak se khutna theng ba bau ya de koi phal ta re hai doina further management ki sida changjan ring da doctor ama ka point ama ka hangjaning base in case of a patient mioi ba mana magi diabetic oiram ba ya haina chingna raga mana diagnose to bose ama se diagnose to ga karamaina diagnose to ga khanga do ira haibra na tragana magi symptoms da is diabetic oiram ga ni na khanga de adum si karamaina identify to ya ngasai gi mang ka sai sa ba symptom do tho ba na tragana khoi gi recommendation se 40 years ka laladi every 3 years diabetes test to hai nei no bari recommendation da 35 years to hai India gi na America gi na 45 ka laladi every 3 years na ge na roida sai yamadi na ka test to duga sai gi test to kan du gi matung in test ti to di na ina de hai ba ya roi ko duga management da su report yaw da na hidak thaba ya de ko ai anab da phagi na chum hai anab na ai symptom le ramani dak hidak thabi yo na hek lak sha ba ai phagi na chum hai mi masing khang da na chak kya thong doi no adi mi chak sara ne di hai re mi masing je khang da di chak kor phu manga thong doi ra taxi ma sam thong doi ra chi khang da di chak thong ba di ya roi da no ko ai khoi gi su glucose kyam wang ge ma to ina hidak kya tha doi no insulin pi doi ra ai di glucose wang adi insulin ta na ni hidak no oi ra insulin pi doi ni ai di India government gi khoi gi guideline da su Indian Council of Medical Research ta ai se fasting da 270 gi makha da ai di chani hundra la la di insulin kapo hai re Indian Council of Medical Research ne 2018 dai hongna America gi na American Diabetes Association gi na random blood glucose 300 la la di moi smai hai re compulsory di hai de moi gi English smai hai it is common practice to initiate insulin hai re ai di 300 la la di insulin pi re doi ne random da aduna glucose value do khangdra di ai karam bai dak tha doi no dose kya tha doi no same na da guli da hai se glimepiride hai ba guli se yam commonly season ne ko in price market ta 0.5 to 4 mg phang hai ana se dai 0.5 tha doi ra 1 tha doi ra 2 tha doi ra 3 tha doi ra 4 tha doi ra ai command decide to doi no value do yaw dra TSM da karo ye TSM yaw da na layeng badi yaroi hidak tha ba yaroi koi blind da yaksang gi chapu thogai bagi sports ki type ta blind hitting di ani duga chana na ba hidak pi ba gi di impossible so far how the doctor na pan bi se marak se without test ai te naram ga da ba mali do na hidak tha bi ro na lak som yaw hai bi du so dum lak ta ba na te dum marak ta yaw rai adu hidak ti tha ba de yaroi test yaw okay test ro kan da tha ga da na ha bi sigi yamna clear ba concept ma doctor pi bi do another misconception ha ga da doctor swai gi matang da lak ningi bi se once test of kan da sugar se wanga me kan da ai se diabetes narabani haraga ko depression cha ki ba wakhan chonda gi ba china maram ora kan ai je shira do bani haiba gi sigi point phok lak pase misconceptions is simachi doctor karamaina clear obi yagani hujik ki matang da di diabetes na hare na yam kini ngai di lei badi natre di da pha pha ba thoe testing facility everywhere easily available ora aduna
हिदाक फजना चारगा फजना कंट्रोल तौरदी डायबिटीज नारब मतुंगदा 50 years plus हिंगबे आइबा यूएसए दा कइददी मोय 50 years का नाबा मिसे मोयगी फंक्शन दा मेडलिस्ट काइन गोल्ड मेडल का सीबीबा 50 years नारदी गोल्ड मेडल का सीबीबा मोयगी सोसाइटी दा डायबिटिक पेशेंट दा डॉक्टर की सोसाइटी दुना सीबी नि हाइदि मोय गुंबसे लैरि तो नोय मयामसु खंगो ना मयाम दुदा माना रोल मॉडल की टाइप तो एना पुथोगा दुमाइन बो सीबी नि हाइदि 50 years हिंगबे आइबा अदुबु लाइथोगा दी प्रॉब्लम दी उजिकसु स्टिल हिदाक याम फंगी फफा हिदाक लेरे याम फजने हिंगबे हायरगसु लाइथोगा मतम चाना लायंग होद्रगदी डायबिटीज ना सोखिबा पार्ट सी फगलकना हिदाकती हुजिफोक्ता पृथ्वी लेमाइदा साबदी हैत्रिबा स्पीड तपथनबा ब्रेक फाबदी यानी ब्रेक गियर याउदेबा कोई स्कूटर बाइक तौना सारकपदा डायबिटीज से ब्रेक गियर याउंग सारकतबा फ्रंट गियर का एक्सेलरेटर का ब्रेक ते हेन याउदबा सोखरकांदा हेंजनदनबा हिदाक थाबदी यानी फगलकते ngमोइबा अदुगा मतम चाना nganta फजने लायंगा टेस्ट मतम चान चान तौरगा कंट्रोल फजने तौरदे 50 years हेन हिंगबा लेबा हुजी इंटरनेशनल लेवल दा मसाई सही 39 देगी डायबिटीज नारक ताइवान को इंसुलिन कापगा इंटरनेशनल लेवल दा लोन टेनिस दा वर्ल्ड रैंकिंग दा 4-5 पोजीशन दा लेबा प्लेयर लेबा हुजी सानारि हेदि लोन टेनिस से याम फिजिकली याम डिमांडिंग गेम नि चेस को दौना फम सानम सुनते अदुदा पुंग मरी मंगा सानारकदोनी इंटरनेशनल मैच मोय अहिबन सानाबदी 5 सेट सानारदी पुंग हुम गा सानारि नि अदु ngapmine सानारि ने यूके दा अंगा मलै जुजी करेंटली यूके के अंगा मासो 11 12 अदाय दे नार 12 13 दे नारपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग थिनरि ने माना प्रोफेशनल बॉक्सिंग अप्लाई तौदे अहामदे पियु दे डायबिटिक नार कमाइनो प्रोफेशनल बॉक्सिंग लाइसेंस पिदोनो मागी बॉडी फिजिक तो उबदा मोगी कोर्न ग्रांट तौरे मा सिगी फिजिक्स त पिदबा होनेते थिना लोन प्रोफेशनल बॉक्सिंग सानबा उजिमक सानरि ने आइदि केमता सोनपुनिंग सोंदनिंगाय लेते कंट्रोल तौदी another 50 plus years and hingbe adubu control tawdadi within 5 years ta kini fail obesu ya yamna line lo besu ya de section lagadi yam kiningai di oite management se yam line to boya ba dugum bane doctor na habi se adubu doctor sometimes hidak ti chare haina gadi doctor radi consult tawra kanda medication side do ma timely di dum loba chaba adubu asai diet control sigi matang se doctor na habi riba diabetes patient am da magi quantity se adugi dietitian am tanar kanda du jaga dam habi pot am su leiri masai da hidak se sare hairaga diet si di sum control tawri hairaga sum somehow dum henjen bisa sigum bagi pot se di karmaina thambe yani diet control tawdra di layang ba wagani asagi diabetes ki treatment da main je khoin haido je fast diet control second exercise khwai maru oidabse ai sa doctor ni ko hidak thaba mini dana khoi di ko adu khwai dai maru oidabse hidak ne hai ni be sai ai remission bok tawba yai hidak to pa yai hari ni dana ko diet control tawdra di diabetes control su dong tawba ngamoi je kodam moina example am haijarage ba se aina anab se wari sanare som se chak thong barom da hairage ko yam line understand thong da song gi mungi mi se cha ka mi kya cha doino chon mi manga cha doino di henjang je thom chamas manga thaw nai tak khi doine ba so mi ani ma chak baton lai na mi hung gi chak thong hore aduga mi manga gi chak thom chamas manga thaw haimni di concept di khang daga thom chamas manga da dang chimba puraga mi hung gi jang thong ni su thom chamas manga tha di henjang cha ya gi drane ade mi ani ma hen lai baton tawre khang na daga mi lai 왜 짝짝이 신 현장도 미 다리기 통에 덤도나 잠바스 망아 탁래디 현장 자야 가드러네 아도나 코이디 피리바 히닥도디 사이무키 에마운기 카보하이드레트 키 히닥 사이무 비자브네 아도기 에마운도 쫑아디 글루코즈 마차나 쫑아니 보 파일레테 버도데 아도나 카보하이드레트 에마운도디 모र और लेस फिक्स तवम चंगे सेल फ्ला ओलगा चाबुदी याबनते कोदो मिजेंगदा साइमुक्ति हाइबमा फिक्स तवम चंगने particularly high pose insulin kapaga di amoka hena important orane ba guli chainga da di body na insulin thadorok na bane ba guli pidoi se body da na traga insulin resistance le ram bodo resistance handana ba pi bane adona somehow body na compensate tau gep se ba doga insulin ga kapak pa mi da di pi ri insulin na action tau doi ni ai di insulin di fix amount de pi re cha da na pokchong do chong adi upai lete mana cha ba yam chong ge hai ta de henjang ge amount yang ga thom thak cha ba dumai na cha bu ge amount yang ga हिदाक की दोस सेमजा बताम अदु परमिट नि अखोय परमिट तौदब नते बा अनाबद खोय दुम हाई माना एजुकेटेड ओरदि माना दोस सेमबा हैदोदि कार्बोहाइड्रेट से कैम यामनी काइना आइडिया तौबा हैरदि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग तौरगा इंसुलिन दोस सेमजो हाइबा समना आइना पेशेंट अम द हाइरसिने चक्सम वांगदे इंसुलिन से तरा कापो ngasi तुक लाई ओनिंग नि चाइन थन चानिंग दे चा याम चारो आगा तरा कापसलदि इंसुलिन हिदाक हेन सिरोइद्रो चाइ इन साइ पंजगिन वाइना ग्लूकोज मियोय बगी ब्रेन से ग्लूकोज का ऑक्सीजन गना हिंगदोइना हैने ग्लूकोज ने मनना ब्रेन
सोक्तने ज्ञान मांग सिदोइने हेंजन पीबो याब सुनतेना चाक जानिंग देदी दोस हंदना कापताबनी दना चाक तो हेंजांग देंगा सिदि हावरनी उसोप चतोइनी चाकोक चतोइनी हायरादि दोस खयाम कापताबनी दना अदुमाइना सेमबम चांग सानाबा मागी मेजरमेंट चांग नतना हिदाक्ति सानारोय चाकतने पक्सोंग चोंगने हादि उपाय लेते खोइना काइमदा अदुकी कॉन्सेप्ट से डॉक्टर मसासिना मागी खितंग नॉलेज टू लेजरबनीना कदाइ दकरा माइना तरो मैनेज तो बुया है बेकी पोर्ट मनी डॉक्टर नोजे हाइबिरिसे पेशेंट सिने करिगुंबा ज्ञान दाबो इतारेगदी सिगी मतंग सेदा माना कंट्रोल तरोगा मैनेज तरोगा सुम लेरे कांसिदा मसादा दी फाउबा कोगी मासे खितंग हेलमनी और नत्रगा मागी शुगर से खितंग फरक तारंगबदो माले हाई ओरंगबदो माले और नत्रलेस सिगुंबा फाउबगी मतंग सु लाकप्रा मसी करमाइ खमी ग्लूकोज हाई ओबेसी याम वांग अदेंग साइ हाइ जमाना इसिंग याम चटपा याम इसिंग याम खरंगबा याम कंथबा तौरकनी नेमगना चाक याम लांबा हुबांग कांग बतक तक निकतना खंगता तारा देखो चाक याम लांबा हुबांग कांग खतन तक तक निकतना खोगी वन सारी होबा ज्ञान मांग यारिने अदुना ग्लूकोज की दी खोगी क्लियर कट गाइडलाइन नि आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2018 दगी होना ब्लड ग्लूकोज मिनिमम दा वंस इन ए मंथ टेस्ट तो हाइबने ग्लूकोज टेबलेट चाबा मिना वंस इन ए मंथ मिनिमम दा मसिंग लेते नुक्ति की तौरसे दुगा अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की मोगी गाइडलाइन दा हाई से लेटेस्ट 2025 ता सुदम हाई इंसुलिन मल्टीपल डेली डोजिंग इंसुलिन पीबा मिदे तेसे मोगी पंगयाम याम हाई दे 6 to 10 times daily हाई ओके दुगी मेटिक टेस्ट 6 to 10 times daily थादा न तब डेली दा अदुमाइने टेस्ट तो बदका ले हाई ने हाइदि टेस्टिंग तो वाई से डॉक्टर हराउन नबनते इसागी फरिबा चेक तौजनम कोई गाड़ी सु चथोम दादा गाड़ी चेक तौर थौदो इदनको मसी गाड़ी योलप कंपनी दुकान दो हराउनब नतेबा एन गाड़ी फरक ताबा यादब गाड़ी थौदो दि लमखांग लेप खरदे आई वन इन चेक हन तौजा हौरि दिदनको अन ग्लूकोज चेक तौबाई से डॉक्टर की इंटरेस्ट नते अनाबा मसागी फरिबा यंजनमनी कोइना टारगेट म पिथोय आई सादे आइना हॉस्पिटल द लापकान आइदि अनाब द टारगेट इरे पिथोय अनाब ने तोइना खोइना त लाक्तना आइदि हॉस्पिटल लापै से मिसु थबक सेलिनी मतम मांगिनी पैसा तेंगिनी टारगेट म इरे पिने टारगेट सु मतंग से सुम पंजा होरगे अदुना चाही खरा नहा डायबिटीज कुइद्रिबा मिदा खोइ टारगेट सु मिगी इंडिविजुअल के मतोइना थमकनी को आइदि सेम छात्र दा स्पेशल लाइक लोमदा मु स्कूल लोमदा मु हायरागे सेम क्लास दा ओजाना थमदो से ले याम फबा छात्र 90 प्लस फंगहनिंग दोइनेबा याम फतब छात्र दि पास पु तौजग्रदि यारे हायरक तोइने दन अदि माइना खोइ सु डायबिटीज से याम नौरिबा कॉम्प्लिकेशन अमता थोक्त्रिबा चाही सु याम नहावरि दे खोइ ग्लूकोज एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल थमना होना राने अदुना अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी खोइ की सुपर स्पेशलिस्ट कांगोना अमेरिका इन हाइ से फास्टिंग से लेस देन 110 दा थमो हाय फास्टिंग से चक्सा मतुंगना 140 दा थमो हायबा HbA1c ना लेस देन 6.5 हायबा अदुगा इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन अमो फास्टिंग से लेस देन 115 अदुगा चक्सा मतुंगना लेस देन 160 हायबा अदुगा अमेरिकन एसोसिएशन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ना अमो फास्टिंग से 80 to 130 चक्सा मतुंगना लेस देन 180 हायबा अदु इंडिविजुअलाइज होना 80 to 130 ना रेंज से हम चाउंग पी को दोसु मोइना खरा नहादा याम कन्ना कॉम्प्लिकेशन लेटर मिददी क्लोज टू नॉर्मल थमो खरा कॉम्प्लिकेशन लाबा चाही याम मिददी टारगेट से खर लूज होइला नाइदि टारगेट कंट्रोल तौबगे आइडिया दिसिनी कुइना ग्लूकोज से कंट्रोल तौददी ऑर्गन सोक तोइने मीसिना मागे अतोप कॉम्प्लिकेशन मयाम लेरे किडनी फेलियर हार्ट फेलियर लिवर फेलियर कुइना हिंगरो हारदी आइना ग्लूकोज याम कंट्रोल तौबगे हार्ट फेल लेतरेबा एंग साइ हाइजग्रे दमाइना ग्लूकोज वांगागा किडनी हार्ट सोक पाइसे चाही मंगा तरा चंग दोइनेबा चाही मंगा हिंगरोदबा मिदा आइना ग्लूकोज याम कंट्रोल तौबई कय हार्ट लेरगे चाही दु निफु द कुंठा मंगा गे मिदा गाइरि हारदी मा अनदर 75 इंडिया की उजे एवरेज लाइफ स्पैन 75 ओइबदमा 40 इयर्स में हिंगनबा लाइंग कदोइने दना अदु एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल थमनबो होनाराने अदुमाइना टारगेट तो थमदेना हाइबा टारगेट सिदा लाइब्रा लाइतब्रा सि मा कालबदा था खुदिंगी मुक्ति चेक तौजगदौने तोइबगीदी मसिंग लेते एंग साइ हाइदे विदिन दैट 5 मंथ्स की मनुंग सिदा माना मैनेजमेंट से फजन तहौरगदी ऑर्गन डैमेज होइबगी सु चांसेस है हाइदोइने ग्लूकोज कंट्रोल सिना होल थ्रू आउट फसना तौरदी कंट्रोल ऑर्गन डैमेज हम तौदे इंटरेस्टिंगली स्टडी खरा मदन हाइ से इक्विपिडियस डायबिटीज स्टडी काने ले कोई वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रायल नि हमने लैंडमार्क ट्रायल डायबिटीज ता लैंडमार्क ट्रायल ने लौना रे मोजे डायबिटीज की मैनेजमेंट से मोइदगी अदुगी स्टडी दुगी मतुंग दनी पूरा चेंज अदुगी मतुंग दा नो स्टडी में हम मतुंग अपडेट तौरे मोइगी स्टडी इंटरेस्टिंगली हाइ से थूना nganta कंट्रोल तो होबो मी से अदुगा हयेंग कोना चाही मंगा तरा से फजना हाना कंट्रोल तो होबो कोना कंट्रोल कायरा आगसु
अदुगी सेम स्टडी दुदा हाना कंट्रोल फजना तौगेदब मिसिगा कोनदी सही तरा मतुंगददी मबानी ग्लूकोज कंट्रोल दी मानाराबा काइबदी मानाराबा हाना फजना कंट्रोल तहोबा मिसिना हार्ट अटैक स्ट्रोक के रिस्क साथीना हंदैब हुजु करेंटली दी काइजराबा अदु अइना चाहि मंगा तरा मबांगदा एगी कंट्रोल से फाइना लेइन खदि लिगेसी फेगना एगी हानागी अफगिबगी कइनोदुगी इफेक्टसिना प्रोटेक्टिव इफेक्टसि यम कुइना लेब अदुना हौरप मतमदा कंट्रोल याम फजना तहोबसिने मरु से कोना लास्ट टेस्ट कोई लास्ट बस तोंगमदा चकचागी से न कौथबै फिबम दुदि कानाद मसाइ डॉक्टर अहाबदा कोइना सुम थेंगनजबदा हाइ तारे ने मसी सु मिसकॉन्सेप्शन हाइ गदोरा सिगी कैटेगरी दा चिंगदोरा ममांग दंगई दा कोइना सुम ताजा मतम दा डायबिटीज पेशेंट्स सिंग से अनमना डायबिटिक स्ट्रोक तोरगा लेते दैट वे हाइबगी सिगुम्बा देगी वंस डायबिटीज पु नागरगा दे होजिक डॉक्टर ना हाइबिरिबा ऑर्गन डैमेज तोरगा ना सो इनकी लई मसी कुइररोय हाइबगी पोट अमा दुम लेबिसे अदुगा हौजिक डॉक्टर ना हाइबिरिबा मैनेजमेंट सिगी मतुंग इनदी मसी यम लाइना मैनेज तोरगा यम सांग हिंगबा या हाइबगी पोट अमा दि लेरे अनि सिजरे चिंगजरगा कंपेयर तौजरा कांदा हौजिक की चटलिबा ट्रेंड से सिदा डायबिटीज सिदी यम कॉमन ओइबा पोट ओइबनिना पेशेंट्स सिंग अनंबना मसी अंडरस्टैंड तौरगा चप्रा नत्रगा कॉन्सेप्ट से हानगी अर्लियर स्टेज से लेरिबा कॉन्सेप्ट से स्टिल अदुम लेबरा करमाइना अदुम खरखदी होंगे अदुना खोइना डायबिटीज ता मोगी मयाम चनब नियम सु सिनी एवरी पेशेंट ऑफ डायबिटीज से खोगी डायबिटीज काउंसलर एजुकेटर द सु रिफर तौ हाइबने हाइदि डॉक्टर ना सु ngambasue ngamdabsue दुगा डॉक्टर ना इदु मदुगी एजुकेशन तौलरदि नोमा ओपीडी दा अनाबा तराबु मयें ताबा होय हाइदि पुंग हुंगी ओपीडी दा अनाबा तरा फाने येंबा ngamaroy कइनोदा मदु अइना लोय ताक लाइदि पुंखाय मा पुंगम मिनिट फुंगा चंगदि पुंग मरी की ओपीडी दा अनाबा क्या येंगमनी को अदुना पृथ्वी की चन्नबी ऑन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की सु वेरी क्लियरली ऑल पेशेंट ऑफ डायबिटीज शुड बी रिफर्ड टू ए डायबिटीज एजुकेटर ने ई हाइबा सेम प्रिंसिपल से दिल्ली की एमसे सु दम तवी डायबिटीज एजुकेटर मा ओपीडी दा फमल अदुना पेशेंट सिदा काउंसलिंग तौदोनी अदुगा साइगी ट्रीटमेंट दा साइ सोमना पनबिरगे दमाइना डायबिटीज ना हुजिक स्टिल हुजिक सु हाना दैदि रिस्क हंदै हाइबानी डायबिटिक पेशेंट ना डायबिटीज ना दवा मिदै हार्ट अटैक स्ट्रोक के रिस्क 2 to 4 टाइम्स ती हायर ओय स्ट्रोक के सु हार्ट अटैक के सु वर्ल्ड की ओइना स्टिल हुजिक सु किडनी फेलियर से कॉमनेस्ट कॉज से डायबिटीज ना ओय हाइदि मी चामा किडनी फेलियर दा 50 to 60% दी डायबिटीज कंट्रोल तौदबदगी स्टिल ओय दुगा मिड उदबा ब्लाइंडनेस सु बिटवीन 20 to 75 इयर्स की मीदा स्टिल डायबिटीज ना कॉमनेस्ट कॉज ओयब चाही यामगन ngौदोंग न ओरे को तै तै मैम दे नहादना इन्फेक्शन को मतै मैम दे ओरगा अदुम कॉमन ओरे हाइबा organ damage मैम सी अखोइना कंट्रोल तौरगदी याम मिनिमाइज तवे हैबने जीरो दे नते को मीदी उमर नते अदुम सिदोनी अदुबो डायबिटीज ना यामना थुना चाही मंगा दा तरा दा सिबे याबदु हिदाक तौरगा ऑलमोस्ट एज नॉर्मल मैम अमना हिंगबा चाही दुगा ऑलमोस्ट मानना हिंगे हैबे वने खैतंग दि टेन बया चाही कुंठा दि टेंशन लरोय चाही मंगा दि टेंशन बसुया अदुगा डॉक्टर अमना इंसुलिन की मतंगजा इंसुलिन की मतंग से इंसुलिन बु कापे हायरगदी यामना अखोगी पाखतना याम कीना लोंनाबगी सिगी कॉन्सेप्ट्स में सि कमाइना क्लियर टॉपिक मसी इंसुलिन सी एंगसाई पंजगे में ताइवान हायरगदी इंसुलिन नतब ऑप्शन पांबयम त लैत्रे बॉडीना इंसुलिन पुथोरक्तरनिना इंसुलिन पिबनतना ऑप्शन अमत लैत्रे टाइप 2 ददी कोई न्यूली डायग्नोस्टिस तसु सिगी इंसुलिन खोय दुम पीनी आइदि ग्लूकोज ने याम वाइंग साइ पंजगे माइना फास्टिंग द 270 लालदी न्यूली डायग्नोस्टिस तसु कोई इंसुलिन पीने अदुगा कैगिनो द मतम तो इंसुलिन पीदो छिना ग्लूकोज याम वांग कांदा कोई ग्लूकोज टॉक्सिसिटी हैब कंडीशन अम लेबो ग्लूकोज ने याम वांग मन खेबगी बीटा सेल ना पेनक्रियास के इंसुलिन सुंगदोबा पार्ट से मथौ तो हनबंग मक्तब अदुना हाइब ग्लूकोज टॉक्सिसिटी से इंसुलिन पीरगा ग्लूकोज टॉक्सिसिटी से हंदहन ग्लूकोज हंदर कांद बीटा सेल से मथौ मु मथन तौजरेबो अदुमाइना न्यूली डायग्नोसिस ग्लूकोज डायबिटीज इंसुलिन कापगा ग्लूकोज से थूना सलोंग पुथरदी हफ्ता अनी देन हफ्ता मरी कापगा थूना ग्लूकोज पुथरप मिदा स्टडी दा क्लियरली प्रूव तौखरे सही अमनी हिदाम तना चादना लेब हो याब हो याब ग्लूकोज थूना पुथौगी काना बसिना बीटा सेल तो द ग्लूकोज टॉक्सिसिटी लेरंबदो डिसफंक्शन लेरंबदो ग्लूकोज टॉक्सिसिटी हंदागिबदगी बीटा सेल फंक्शन इंप्रूव तौरक्तन अदुगा टाइप 2 डायबिटीज ती अमगा मतंग सेमका पंजावगे ngसागी नौबदुददी खोय कापगा तोकप याय हाइको अदुगा टाइप 2 डायबिटीज से प्रोग्रेसिव डिजीज ने प्रोग्रेस तौरकने सिदी उपाय केमते लेते अद हिदा खरा चा हिदा खरा दना थुना प्रोग्रेस तौहनबा थिंगबंगम दबा हिदा खरा ना प्रोग्रेशन तपथबंगम हिदा सु लेको दो हिदा मखन मखन की मतों इला दुगा प्रोग्रेशन दी तौरकनी थिंगबंगम मोय अदना चाही 10 अमुक सोरकपददी 50% मिददी इंसुलिन काप चंगाने अदुदा काप इंसुलिन दुदी अदुम कापने 50% मिददी चाही 35 सुरदी 90% मिद इंसुलिन काप चंगनी अदुदा काप इंसुलिन दुदी दुम कापनी मुली नंगा मो पै चांसे नेम एब ngमोय हाबदी लेते एन साइ 15
90% दा चंगने हैबनी 10% एमदे दुम ngam अदवाय दा कापोक पदुदी दुगु दुम कापोक चंगानी दुगा इंसुलिन मुक सेप ओय हिदाक सु लेते सेप ओय हिदाक लेते दी गाइडलाइन दा वेरी क्लियर नि लिवर फेल होय रे हैबो कांदा स्टेज 3 लिवर फेलियर ददी इंसुलिन खक्तनी सेप ओय हिदाक ते हिदाम पियाते किडनी फेल होर पदसु याम साथीना फेल होर कांदा गुली याम अमदे थाया दे इंसुलिन दि सेप ओय प्रेगनेंसी दा अंगाम मिरोन बदा अंगाम खोमजिंग ब मतमदा हिदाक चाबा यादे इंसुलिन कापा याय इंसुलिन पिरिने अदे दुखी मतिक सेफ ओय मागी ओनली प्रॉब्लम बु येतुम थेनबगी अनाबना हराउदबा येतुम सेदी मयाम किनै दना को अमना दो सेंजलदी ग्लूकोज नेम धरगा ज्ञान मांग सेबा याबगी असि खाकी प्रिकॉशन अमदि लौबम दि चंग नत्रगदी सेफ्टी दि मंगोंदे हेन सेबा हिदाकति लेते हाइरिबा पुनम मसिंग साइगी ऑर्गन द डैमेज चोरपसे कंट्रोल डॉक्टरगदी लाकदरिबा पो अदरवाइज कंट्रोल तौरगदी मसिगी स्टेज रे संगजनदबगी याबगी दुमाइना रिवर्स ओबई पोट्स लेदे हाइबिने अदु डॉक्टर अमना हजकी ngasai डॉक्टर नसु पनबिकी बा टेस्ट ओबो कांदा once in a month amukakti darkar oy habegi pot ama palbiri se sometimes patients in sedum yum de sodum test of the batum bagi lairi base how accurate is that device habegi pot ama lai masi kamai device se khoi gi afaba device su lai dagi kya reliable oy dab su lai na accurate oy ba device ing de adum accurate ni aduna khoi gi world gi da study mayam da su device tu na atane yam ba seasonary se id lab ta ngai ta na ngai panjagre ba america gi 6 to 10 times in a day type 1 diabetes insulin kapa mi da tawdo no hadi lab ta ayuk ten taruk ten tarak chala di ma di lab ta dum mayum sara lab ta lek tam ne oroi glucometer na tawja doi ne ana device e khara afaba brand gi di reliable oy adu bo khoina glucometer season ba mi da khoina moi gi company na masa gi standard solution ama hapa adi hapak traga de khoina 6 monthly lab ka calibrate tawbiyo haiba cross check tawbai chu matang sai panjara ge haidi yum dang asi check tawraga mangani leraga lab ta chala check tawdi kana de ko haidi mangani du gi different day oy ge glucose songera mechenduna error laira khangaroi ana khoina suggest tawri si lab ta chapirani natra collection center da hoyaba convenient da ada glucometer du pura chapi doine lab sample ama moina chengrani within 1-2 minutes adugi within few minutes as soon as possible da glucometer du puthoga check tawbiraba lab ki report ama horen kon pijarani glucometer report ma lairani ani je compare tawbiba sida 5% phana kasu khena ningai maram laite ade hen yam khena de anobo me chenam laiba da ka lairani me chendo error lairani ya season ba yar roi and 5% error laiba se kasu na ten haide 98 lai lab na ha glucometer na 103 lai ha the treatment that difference laibrani kaim lairo ko insai panjagri ba target to da target within that yam closely lairani kaim ta nate lab na 95 piraga glucometer na 150 pira di chana bai season ba yar roi duga test ki matang palengi ta tai chu haijau roge koina diabetes ha glucose ka ta yeng ba yar roi glucose ta ngau gi matam loi re glucose bu de glucose ni ko yeng doi ni duga glucose tu khakta na te diabetes ta control to bada ka lai se blood pressure ga cholesterol ga ani mak su control da ka lai ba josebi makhong ahum ne hoi josebi makhong namna khang thangat pa yaroi tu ne aduna glucose su control to da yaroi blood pressure control to da yaroi cholesterol control to da yaroi bp control to da bana kini phelo ba hena thu ne glucose wang baga bp wang baga kini phelo ba bp wang bana hena thu ne kini phelo rakhane heart attack stroke ki chance bp wang ba na hena oye ba diabetes glucose control to da bp control to da na heart attack stroke ki chance wang ne ahum mak se control to bada ka laini na cholesterol su chahi ki check to bada ka laini ana kini su yam sokal la habni na kini chahi ki test to ni puk noira ga di fatty liver libra na check to rakani adu ki chana na bai dak perakani adagi urine da protein leak oirak prana yang bam chang urine da protein leak oirak pasina kini sopagi earliest evidence nen launai daga urine da protein leak oirak pa kangu che heart attack stroke su tawgalli aduna adu su yengani dai ngai panja gre diabetes na commonest cause of blindness ni chahi kundai na koma humra gi manung dan humra ngai manung da duna retina aiba mit ki part su chahi ki check taw bada ka leine koi glucose tang check taw lai ba yar glucose tang check taw dai ana da phagi na hai glucose tang check taw tai kaim check taw di chakau ba na chalaga chak tang puthor pa henjang puthor ta chamane hai ro su baton de chakau ba hai ni taw ai di henjang pan su pan na chak puthor si charon hai ka chamane na phagi na hai pal le hai di test me am su yaw traga di part to gi any lipid cholesterol wangai cholesterol hidak pi hong do ni kini da kaire kini gi sokchan dana bai da pha ba diabetes ta sui dak makan me am lai kini da neutral oi ba
kidney da protective oiba ngamba BP da su kidney protect tawba ngamba kidney da neutral oiba lai kaimta na de hardi any hidak pi yare kidney so e hardi diabetes ki guli su whatever charam bodu hongdo ga kidney protect tawba ngamba hidak silak to ni BP ki su mayamna se diabetes BP da quite commonly hardi amlodec tabira mani ko BP wanga de amlodec se kidney da kaim kana de okay heart su kaim kana de indirectly BP puthabdai di kana ko direct benefit pi de direct heart ta kidney da pibangamba protect pibangamba guli da khoi sendora ne adumaina adu report tu yengdragadi khangaro dana le urine da protein chuma adi protein du chumba ngamba BP ki guli lairi diabetes ki guli lairi adu gi special proto pira ne paisa di moin khatang ko swe do su adu pira ne aduga kaimta tai problem laite cham cham na na ne di yam hong ba guli na chana ba ya hemlo de ti makhai de pi sai kidney da kana ba hidak tu di pamari manga mu pikhala ka doini BP da adu na ngam dre to paida mo ha ba ku da pata trama changa ka doini amlo de ti lupa na yara ka doini adu lupa du na te heng kidney so di transplant ta di lak manga tara chang doini aduna test ka mayam na kangu si da matang si da mi kangu na test tor pa chating nam ni ka na pa hai jeti government center da loi free da test tor even private ta ge government gi du chatok chasin ki du tal le ha so private test ta da ing sai panjari test me se tau bada sahi am dal pa lising annual test dal pa lising ahum muk ten changwa glucose to gi chani su sahi am dal pa lising am ga chani ha di lising manga na sahi magi test ta achana test me am tau dal pa lising manga na ko ne se manga do sahi kunda pa lam ta ne test ta huk dar na kidney so ene kidney transplant tau do di puthok to pisa se kyan khoi aduna test au bai se indirectly cost se pisa sep tau do ne na ta di kidney transplant da post transplant da reject tau dana ba hidak pa lising tham dar pasing kun thag hidak cha khalak do ne masai gi duna test phajana tau raga layeng aga na test skill pa lising manga hidak ki pa lising ama ni thagi ting baduna pa lising kun chahim da lising kun ko manga teng su tang ba du manga ba aduna sahi tara char su la ning khai dane transplant da di palang ma tara kun changa ka doine ana test tawraga matam chana hidak cha hoba si pisa sep ne long run da di pisa sep toine aduna doctor hoje se management ki matang se je sangsil akanda in case of a diabetic patient amana test tawrakanda diabetes se leire haidana doctor na declare torok pa tare man da khangal aba matung sa management of was yam line tawgani have adugum mong the quick patients is su yamna disheartening way handaba adu si pulap ki tasal lakan doctor punna miam the karamaina in case of diabetic patients the karamaina message the thambi bayani se ing sai panjari the maina glucose ka koi BP wang na BP su control to bodu ka cholesterol ki da moi gi American dietitian this my high cholesterol wang ware LDL sini ko mainly yang mayam na triglyceride ta patient of triglyceride report at a hana palai mainly LDL have cholesterol am like sini ba aggressively control ta udo se aduna irrespective of whether cholesterol se wangera chahini phulala di cholesterol lowering agent pio haiba America gi di heart stroke to gon banina and haiba blood pressure ne glucose ne cholesterol ne si phajana control tawra chala di diabetes se jan hai jai dumaina 50 years hena dum hingba yaiba 25-30 years ti yam kom na hinge Manipur da khoi nak ta lak te jai kumanga na re kunthra na re ba mi di yam lai 50 maya na su dum lai aduna kitang di tangi adu lak ti lai hai di 50 plus years se dum hingba yai without organ complication aduga control ta hugdra ga di problem thokane life ta problem face ta gani pesa su yam ting ni kona aduna matam chan chana test to biba glucose control lai radi ai phagyo na ai nak lak pinu nai phagyo na ai su puthang am dren ana control to raga di khoi nak ta lak tra sai control du di masana test to kan control lai te chi khangja ga doi ni den ko bp su jiti digital machine pha pha thoi masana check to we dak ta manang chatra su ai di glucose ki on ba machine ga bp ki on machine ga ni se yum tham chap par sing manga da ne ba chang doi se mobile phone na mana dum ba tara mong lai yari ba yum da mobile phone manga pa ngai ni ko aduna himung pulop ki on yari ne adumaina check tawraga control phajana tawraga leiraga di kaimta diabetes nai na kaisu pakhan ngai oi deba sabada su saigi mod diet ta thingdoi pot che khar khak tani diet ta saigi stars yam yawa pot khar khak thabe wani nga chaba yen chaba thing ba kaisu lekte modi protein ni na ko yam hong cha lei ba ya ba vegetable yam cha raga adumaina phajana normal life ama dauna mi mana life punchi dumaina punchi mahing se dum yai ba only thing kitang discipline di khar changani am loose over lifestyle di kitang di ya sometimes adu gi matang se kitang ngan thesaning se doctor
kare chinja kitang koi kama haigate alcohol gomba season ba sigomba patient season kamaina alcohol si diabetes te allowed ni yai the amount di limit lai ni ko alcohol si nupa gi dana moina American Diabetes Association guideline da hai si thak tabane di phai tu thak ke hai ta su 2 drink per day hai moina 2 drink se hard per day da and hard drink to orega di 60 ml gomba ta hai nupi da so moi de America da di nupi su kai so wine ga dum thak nei ko moi society ne accepted ni na and nupi da na 1 drink per day di yai hai aduga tobacco se medi absolute no ni ko kaino da diabetes na eng sai panjagi tumaina heart attack stroke ki risk 2 to 4 times wange adagi diabetes na heart attack stroke to kanda non diabetic na da mi dagi sibai chance double loy na su na kan ba sisu se kan ba hai ba pot da tobacco yaura di tobacco na mu multiply to doine okay multiplication factor addition na ta multiplication factor ne ba tobacco se and tobacco di suya yadam okay adudi high ribasida management se phajana tawbiragadi sigumba diet control adu discipline number 9 as apiragadi diabetes se adu kyamna hena luna khanjalaga aise sidegi diabetes werabina sondharaga leiba masi thokta ba doctor no se yam phajana thambire I laboratory na makhata na khara kari habining ba lady doctor aduna khujiki matam da di khoina haidoi se hidak si masai gi aina panjagre dumaina magi organ gi mat sokpa soktaba complication leiba leitaba heart attack yam tawgan bagi risk leibra leitabra mayam se yengaga hidak ki choice se khenara ane aduna mo even kini soy haradi ujiki current recommendation se whatever chai ba hidak to do sandaraga kini protect to hidak hapo haidane change ma darkar oi change to boda kale den dunga kini gi matungina kini so de si guli se madi chaba ya ni yaroi magi level of dysfunction gi matungina si guli se chaba yaroi chara su si ge amount se de gi hena chaba yaroi heba thoma lakani duna multifactorial intervention mayam tawgani aduga masai gi organ ke so I sokte se matungina drug ki choice su khenar ane haidi diabetes hairaga hidama eta guli ama paksa char leibu di yaroi haidi organ so de organ gi matungina hidak pi badaka laini target su organ so I sokte gi matungina target khenar rakani dagi kyam toina test tawne su magi organ sokpa sokte ma hajain de insulin kape kini so ya de khoi toina test to badaka de once in a month haidu yara ro insulin kapti khara ina toina test rakani adumaina magi blood pressure gi de so insai panjari dumaina kini so heart so sokte gi matungina blood pressure gi dak su khenar ani adumaina factor ma am se yengaga overall as a person as a whole do assess tawraga my glucose to dana taba bp to dana taba do assess tawraga chana ba hidak tharaga di masai hairiba even so amasu koine henjan dana ba break sangna pharaga thori thalaga lanjal langeda do maina thalaga thamaga life span do sangdohan ba yai duna assessment di phajana overall assessment to bam changani comprehensive evaluation ama glucose khak yengaga ningsang kan glucose amuk test to buduna di layeng ba kauraro aduna toin check to birani organ sopra sok tabur mayam de assess tawraga chana ba hidak se phajana charadi ai hanjan panjai simaina 50 years survive to busi irai laina oi beya poram ni like an party 95% phangba se irai lai den ko padradi 35% ju phang moi doine ba aduna anabana understand to bam changi diabetes se aina khangbana yade ai budi moina ai haiba hai tabadu natre anabasina diabetes se karino haiba ma khangbam changi kaino da ai anabdai phagyo ne hai adum moida hai moi understand tawna ba life diabetic si nari se ai nate somna nabani ai gi party ojana chhatra da para tak tumai tak pi bani pakhadi chhatra na thajagadam ni ma kyam phangninge si matoina chhatra no hona jagadam ni ai gi class ta 95 phangba chhatra mayam yauraga fail hoiba chhatra ni yauraga ai para phajan tak te hadi yara roi 95 phangba mayam yai din khoma ne baina aduna aina kyam koi ni hingning de si matungina chhatra na ma kyam phangning de na madugi matungna phangning bagi hona jab dumaina mana koina hingning ade anabana gyan ta no hona jabam changne doctor na hidam tharaga mai phajani doctor ne loi taujani ai di khangde ai thokpa tawni doctor ne layang jani Okay. Doctor ngata da thadokpa nate isana su gyan ta jara ka ne sidi collective decision ni ai di responsibility is equal responsibility ne anabagi dak thab di man tamak trab ni na
ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯥꯏꯠꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯗꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯜꯂ ꯆꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯎꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯠ ꯄꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯁꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ